Mwaramutse neza nanone bakomeje kudukurikira hano kuri Bunini News TV. Twizere ko buri wese hameze neza ndetse yaramutse neza cyane. Turazindutse mu gitondo cyo kuri wa gatatu ku itariki ya 25 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abari ko baradukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza, baba abari ngaha mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'andi hano mu isi. Twizere ko mwese mumeze neza cyane. Hanyuma rero reka mbageza amakuru azindutse avugwa, aho turaza kurebera hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa nyuma y'amakuru amaze imisi avugwa rero ku muyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Cyane amakuru yakomeje kugenda akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, cyane n'abarundi, abagande ndetse n'abanyekongo bashimangira ko amagara yiwe yatifashe neza. Ariko kandi ku munsi w'ejo guverinoma y'u Rwanda yaje kugira byinshi tangaza, yaje kugira ikivuga, yaje kugira ibyo isobanura nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Amakuru atugera rero muri kano kanya ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara byose ku mbuga nkoranyambaga bivuga ku buzima bwa Perezida Kagame ari ibinyoma cyangwa se ari ibihuha, ndetse umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makoro yaje kuvuga yuko ari ibihuha bishingiye kuri politike, cyane dore ko byinshi byakomeje kugenda bitangazwa ari bamwe rero mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda aribo bari babishimangira cyangwa se aribo babivugaga. Amakuru yavugaga yuko rero Perezida Kagame yaba atameze neza cyangwa se amagara ye yo batifashe neza, yarasinzikaye ku buryo bukomeye cyane. Ariko kandi mu byo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makoro yatangaje, yavuze yuko Perezida Kagame rwose ngo ari ndetse ameze neza, ngahubwo yafashe akaruhuko nyuma yo guhura n'akazi gakomeye cyane, cyangwa se nk'uko undi muntu wese ashobora kubona ashobora gukora akazi kenshi hanyuma akaza gukenera kuruhuka nk'uko bigaragara. Ibi ni bimwe rero mu byo yatangaje, turaza kugura ko mu kiganiro cyacu cyo no mwanya. Ariko kandi ndanakubwira yuko kugeza amagingo aya ngaya bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa n'uruzinduko rwa Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe kirekire. Ari Bukavu mu gihe amaze imisi Igoma mu bice bigenzurwa na M23, n'undi ari Bukavu mu bice bigenzurwa na 23. Biteganyijwe ko ngo aza kuganira n'abanyepolitiki bamwe na bamwe muri Kivu y'Amajyepfo, abanyamadini ndetse n'abandi. Ingingo baraza kuganiraho nigendanye no gushakira umuti urambye ikibazo cyamaze kuba ingutu by'umwariko cyo kubonera amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze kuri mwebwe mwese rero kubakomeje kudukurikira, baba abari ko baradukurikira bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gisagara cya Bujumbura, abari Igitega, abari mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu bisagara, mu micungura y'ibyo bisagara, mwese ndabifuriza ibihe byiza. Abari mu Rwanda by'umwariko mu mujyi wa Kigali, mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengera bwaryo, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, n'abandi mukomeje kugenda muradukurikira muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije no kumererwa neza cyane. Abadukurikira kandi namwe muherereye mu bindi bice hirya no hino mu isi by'umwariko, reka tubifurize ibihe byiza kandi tubifurize amahoro y'Imana cyane. Mbibutse gukanda subscribe ku bageze hano bwa mbere kugira ngo bashe kuzajya babana natwe mu buryo bugiye bitandukanye. Hanyuma reka nkubwire ngo niba utameze neza uno mwanya, reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, uyu mwanya utameze neza ejo birahinduka bikaba byagenda neza cyane. Ushaka gutanga, reka aya makuru nyahere ku nkuru igaruka kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nk'uko bigaragara hashize igihe kitari gitoya rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abandi bagiye batandukanye, cyane abaherereye mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye by'isi, basa naho bakomeje kugenda bagaruka ku nkuru zivuga yuko Perezida Kagame yaba atameze neza. Aba kandi bagiye bakoresha uburyo bwo kweditinga amafoto bagaragaza ko yaba arwaye, ariko ntekereza ko abantu bose bayitegereje babonaga ko ari ibinyoma. Twe dutegereje icyo rero ubutegetsi cyangwa se guverinoma y'u Rwanda yavuga nyuma y'ibyo bihuha byose byari bimaze igihe bivugwa. Hari icyo rero guverinoma y'u Rwanda ivuga ku buzima bwa Perezida Kagame, by'umwariko byari bimaze imisi bihiswa yuko yaba arwaye cyangwa se amagara ye batifashe neza. Abangaba bashimangiraga yuko Perezida Kagame yaba arwaye, ariko kandi bakarenzaho n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko kandi icyo turani igitangazwa na guverinoma y'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda ku munsi w'ejo yatangaje ko Perezida Paul Kagame atarwaye, ibitandukanye n'ibimaze imisi bihwihwiswa ku mbuga ngurukanabumenyi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Kuva mu byumweru bishize rero abiganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse na bamwe mu banyekongo ndetse n'abo mu ruhande rw'u Burundi bari ko barakwirakwiza
ku mbuga ngurukanabumenyi cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga inkuru z'uko umukuru w'igihugu yaba arwaye, ndetse hari n'abageze n'aho rero bamubika. Abakwirakwizaga izo nkuru kandi babishingiraga ku kuba Perezida Kagame amaze igihe hafi ibyumweru bigera muri 3 atagaragara mu ruhame, dore ko aheruka kugaragara ku itariki 6 Kamena ubwo yakiraga mu biro bye rero itsinda ryaturutse mu ishuri rya Hope Haven Christian School ryari rirangajwe imbere na Anna Holeni Susani uriyobora nk'uko bigaragara bitandukanye kandi n'ibikomeje gutangazwa ku buzima bw'umukuru w'igihugu. Guverinoma y'u Rwanda nk'uko bigaragara ivuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ameze neza, ko ahubwo kuba amaze iminsi atagaragara mu ruhame byatewe no kuba yarabaye afashe akaruhuko. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makoro yabwiye Tarifa ko iby'uko ubuzima bw'umukuru w'igihugu rero butifashe neza nta shingiro bifite, asaba abanyarwanda gutuza ndetse no kubaho nta kibazo bafite. Ati nyamuneka rwose nimutwarwe n'aya makuru atariyo yuje urwango ari bwo kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, nta kintu cyo gutinya cyangwa se cyo kugirira impungenge na kimwe gihari. Madame Yolande Makoro yunzemo ko kandi ari bisanzwe ko Perezida Kagame atagaragara mu ruhame rero by'umwihariko nyuma yo kugira akazi kenshi kaba ko rw'urwego rw'igihugu ndetse na mpuzamahanga. Ati nawe uri umuntu, ikindi ati nawe ni umuntu nk'undi, ikindi nk'undi wese afata igihe akaruhuka, nta kidasanzwe cyangwa se icyo gutinya gihari. Perezida Kagame by'umwihariko ameze neza, ari kuruhuka bisanzwe, aracyari mu nshingano ze by'umwihariko uko bikwiriye. Si ubwa mbere kandi yakwirakwizwa ibihuha ku buzima bwa Perezida Kagame nk'uko bigaragara, ndetse ubwo biheruka gukorwa rero n'ubundi ni ubwe waje kubitesha agaciro. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko rero bene biriya bihuha biba rero bishingiye ku mpamvu za politike nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma rero uwitwa Joseph Kabila Kabange ngo yaba aherereye mu bice bya Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo rero ni hamwe mu hantu hakomeje kugenda hatutumba umwuka w'intambara idasanzwe kurenza no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ni ahantu bigoranye yuko hamara iminsi 2 cyangwa se 3 by'umwihariko hatabaye intambara. Ntabwo bishoboka cyane kuko ni bimwe mu bice bikomeje kugenda biberamo intambara. Nyuma y'uko kandi umutwe wa 23 umaze iminsi kubita agatoki ku kandi ushimangira neza yuko waba witeguye kuzigarura igice cya Uvira, ariko ingabo z'u Burundi zikababera ibamba. Kugeza amagingo yanga bivugwa ko haba hari kuba inama ikomeye cyane ishobora kuza gutuma rero nyine bafata indi myanzuro ikomeye cyane. M23 kandi yakomeje gusabwa kuva mu bice byose yafashe mu rwego rwo kugira ngo leta ya Kongo nayo ibashe kuba yakwinjira muri gahunda z'ibiganiro cyangwa se babashe kuba bagira byinshi baganira. Ariko kugeza amagingo aya ngaya uyu mutwe wa M23 ukomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ko udashobora kuva muri ibi bice, ngo mu gihe inshuro nyinshi zabayeho z'ibiganiro n'ubundi wasangaga leta ya Kongo idashobora gushyira mu bikorwa ibyo bumvikanye cyangwa se ngo isohoze amasezerano. Joseph Kabila Kabange wahoze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu mujyi wa Bukavu rero wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho yageze avuye i Goma. Kabila yari amaze ukwezi kurenga rero aba mu mujyi wa Goma, aho rero yageze nyuma iyo kuva mu buhungiro nk'uko bigaragara. Abamwegereye bavuga ko i Bukavu byitezwe ko rero ahahurira akanagirana ibiganiro n'abantu batandukanye bo mu rwego rwo gushakira umuti urabye ibibazo byugarije iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bo rero bagomba guhura harimo rero abanyepolitiki bo muri Kivu y'Amajyepfo, abahagarariye amadini, abahagarariye amashuri makuru ndetse na za kaminuza, abahagarariye inzego z'abagore ndetse n'abatware gakondo nk'uko bigaragara. Joseph Kabila Kabange kandi ubwo yaganiraga n'ibyiciro by'abariya abantu bo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bamusabye gukoresha ubunararibonye afite agafasha RDC mu kubana amahoro. Nyamara kandi ibi ntibyabujije benshi kumunenga, bakanenga uburyo yari akomeje kwitwara mu gihe n'ubundi ku butegetsi bwe cyangwa se ku ngoma yiwe naho hari ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ku buryo wasangaga n'ubundi igihugu cyarabaye akaduruvayo gakomeye cyane. Kugeza amagingo aya ngaya kandi uyu Joseph Kabila Kabange akomeje guhura n'abanyepolitike ndetse n'abanyamadini, mu gihe mu minsi ishize aribwo rero bamwe mu banyamadini biganjemo abo muri Kiliziya Gatolika, aba Pentecote ndetse n'abandi bagiye batandukanye bahuje by'umwihariko raporo mu rugendo bari bamaze iminsi bari kuzenguruka hirya no hino mu isi no mu bice bigiye bitandukanye bya Kongo, bari gushaka uburyo rero nyine bahuza abanyekongo. Hakaba hari rero icyegeranyo cyangwa se amakuru bashyikirije Bwana Tshisekedi. Icyakora kandi ntabwo higeze hatangazwa ingingo cyangwa se imwe mu bikubiye mu byo bashyikirije Tshisekedi. Icyakora amakuru atugeraho ashimangira ndetse
akagaragaza neza yuko ngo Bwana Tshisekedi yaba yarateze amatwi akabumva hanyuma nabo bakamwumva. Kugeza ubu rero n'ubundi bakaba baramusabye yuko yakoresha ibiganiro bihuza abanyekongo byanze bikunze. Ibi biganiro ariko nanone nubwo byakomeje kugenda bishakwa ndetse bikanifuzwa n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, Bwana Tshisekedi bigaragara ko agifite gahunda yo gukomeza intambara, ko kugeza ubu ngubu bivugwa ko igisirikare cye gikomeje kugenda cyitegura mu buryo bugaragara. Ibi bishingirwa kuko rero mu minsi mike ishize aribwo hagaragaye cyane cyane ibikorwa bigiye bitandukanye byo guhereza ingabo za Kongo ibikoresho bya gisirikare. Ubwo twavuga nk'ibifaru biremereye cyane biherutse guhabwa izo ngabo, akiyongeraho na mbere yaho gato y'indege z'intambara. Binavuga ko kandi hari ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byagiye bihabwa aba basirikare mu buryo bw'ibanga. Ibikomeje gushimangirwa yuko rero babifuza kwirukana uyu mutwe wa M23 byanze bikunze nk'uko bikomeje kugaragara. Ngaye nguko rero reka mbashimire kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Tugaruke mu kanya turebera hamwe andi makuru akomeje kugenda avugwa. Mbifurije igitondo cyiza, mbifurije gwa mukaronka, mbifurije amahoro y'Imana cyane kandi iyi ndwi muzayironkemo ibyiza byose mwifuza.